Syara bor upastor jong ke US Joyce Sullivan da kabapan up suloi na khmat jong ka tengah bat ki khon jong kat badang penlong jingeseng hasau Afrika. Joyce Sullivan ubade upastor bat missionary na Tennessee ula syara bor da kabapan up suloi haki saumut ki briu ki baking atiar bat ki badai ya kadur khmat jong ki kat ba kidang eseng duai haka balang fellowship baptist Hamodarwell Township, Kabadon Hasau Afrika, Eastern Cape Province. Kane kejingja, kelajah kajan mit jong kasni thoding, katba Sullivan, udang yalam ye kejingalang, Kabadon kumalai pungut kibreu, kentop ye katengah jong bat rimut kikon, ong ka kubor jong ka CBS News. Kat kum kejinga tho kipulit jong ka South Africa, kita kinong tombor, klarung sepok katay kayeng mane, kilato atali ki cellphone, na kinongwan jingaseng bat nang tagla pensyong jupor yo Joyce Sullivan hakakali Toyota Fortuners kabarong rupa jong haswa bon petno na katay kejaka haden balalap ya kakali jong uteu pastor ubala sau pusan snem ka arta bala ino Hamodarwell tangba om syam na don setia kano kadak jong Sullivan hi hakajing permana sikilat pathai kubor ukpa kurim jong Sullivan David Waits ula kentui kibriu baken duai na kapenta ukon kurim jong ba onwan phaino da kabakoj bakhia ngi kerpat ba baro ken duai na kapenta Josh laong wits haka khubor WVLT gidon hakicing kabakrau menta Sullivan's katanga jong kamekan bat ki arngot ki khon jong ki klaleksa sa South Africa hau banai no pra arjar khat pra banseng badyalam ya katana trekam jong kapalang fellowship baptist hakathai Joyce hakanong rim ula IT no banlong missionary hadin mula pendep ye kicing pule kelas tange kabalang baptist fellowship laong wits layat ho bakate kalong ying kalayo ye kicing pensisya bau pastor Sullivan udang im bat kinong ye kren kidang ye kendo menta bat kinong rabor kibadang dawa bailutsan ong kakot kubor WVLT ngikwa ban ai kublei ya ka imlang salang naga benta baro kicing bat kicing duai laong wits di keren sapang ki hajar ngut kibriu ki balakta yangi kat baka kubor jong kajing syarabor kanang sapriang kinong kersan kila penslei ya ki social media bat ka vlog jong kabalang daki kubor jong ka ngidang duai menta bapen pelai na kini kibriu ki besniu laong ka poster ka bakerteng ke Richard Stockton haka website jong kabalang kajing duai bau men sembakut untrai hakido not jongki bat yo ajing panem bat pelaj em yaki wepat unong kerjan bakerteng ukodimur ulaong ba Joyce udai men bajaina ubale sibon ba ban penpau ki kambarat ba jong Yesus Kristus ha Afrika singop duai na kamenta Joyce ba unwan phaino saying da kabasuk bat khamtam ya kalong yeng jong ha kane kapor kabasharkai hadu kata tongin penkrau yo Chris ula tho hakapos jong